Rahajeng semeton dumugi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sindang sami. Inggih semeton ngiring sane mangkin napi wastane piar sayang punika wentan daging carca sane kewastaning mirah Padma Agung sekadi napi punika yening rerah ring soco talar sekadi napi daging carca ngiring punika lanturan. Inggih semeton puniki ring silih sinunggil koleksi salinan lontar carca soco jedewa riki ring toko nadriki wentan punika mungguh sane kuastaning mirah Padma Agung gendang. Niki bacakannya sane nomor kalih nggih jedewa wacan nggih. Yanano mirah barak mesawang irang merawat Padma putih uratipun meketel selam ngaran Padma Agung utama dahat. Mirahika patut anggen gegelaran ring pakuranan panglebur malo ring raga widiasih palanio ngaran Trisakti gendang. Nah kadadosane ceciren mirahe puniki warnane barak punika mesawang selam gendang. Dadosne mirahe punika kehitaman gendang tan merah ngendih nika nggih. Merawat Padma putih punika wentan sawang Padma putih Padma punika yening ring soco biasane wentan serat segi 6 utawi serat segi 3 utawi segi 8 punika mewarna putih gentan. Punika merawat mesawang gentan. Ampun gentan meketel selam ngaran Padma Agung tamo dahat. Ring serat Padma ne punika wentan ketelnya ne selam nanika sane kewastaning Padma Agung punika dahat mau tamo gentan. Kawigunane punika patut angin gegelaran ring pekuranan niko angin ring rumah tangga kenton nggih ring keluarga penglebur malo punika pembersih utawi pemusnah kotoran genan kotoran niko ada banyak artinya entah secara niskala utawi skala gentan nah punika wentan banyak rujukan artinya gentan nggih. Ring raga talar punika angin pembersihan kotor ring raga gentan. Widiasih palanio punika talar becek angin pengasih widi gentan, pengasih betara gentan. Ampura becek talar angin sembahyang gentan. Dadosne napi wastane ida betara utawi dewa dewi sane kepuja doa sembahyang doa nunasica gentan. Punika mangdosih kepica punika napi sane kaabdian semeton gentan. Nah nika widiasih palanio gentan. Ngaran Trisakti nika taler disebut dengan Trisakti gentan. Sekali napi kewentananyane nggih mangkin jek dewa spil gentan. Nggih. Niki jek dewa maduwe sampun merupa cincin gentan. Nggih. Nggih coba jek dewa sum dumun kidek gentan. Nah niki semeton nggih. Dadosne nganuten daging carca iwawu cecireane punika mirah Padma Agung warnane barak mesawang selam. Nah niki sampun merahnya kehitaman nggih tan merah ngenih punika gentan. Merahnya kehitaman sampun gentan merawat Padma putih. Nah niki sampun merawat Padma putih sane bentuk segi 6 puniki gentan. Meketel selam gentan niki meketel selam ring tengah Padma gentan. Nah niki sane kewastaning mirah Padma Agung utama dahat. Kawigunane wawu sampun uningayang jedewa gentan. Nggih. Inggih semeton sane arsa punika nyingaken utawi nyuryaning sekadi napi kewentanan asline mirahe puniki gentan. Dados rawuh kotoko punika langsung cingaken utawi suryaning gentan. Nggih. Niki kewastaning mirah Padma Agung nganutin lontar carca soco sane koleksi jedewa riki ring toko silih sinunggil ne kita nggih sampun nggih. Inggih wantah sapunika jedewa matur dumugi wentan pikenoh nyane jedewa nunasi nampura pet prade rengatur jedewa iwau wentan sane iwang talar nentan manut unta dan jedewa antuk ngaturang pramusuk semua rahayu rahayu.